Sjećanje na djetinjstvo provedeno pred televizorom gdje su se vrtile čarobne scene iz animiranih svjetova. U Jugoslaviji su djeca imala tu sreću da uživaju u izuzetno bogatom i šarenom izboru crtanih filmova. Raznolikost izbora uključivala je sve od domaćih priča kao što su Medvjed Bojan i Profesor Baltazar do stranih čuda iz Čehoslovačke, Španije i istočne Njemačke. Ove crtane serije nisu samo popunjavale popodneva zabavom, već su oblikovale maštu, učile o moralnim vrijednostima i spajale generacije kroz univerzalne priče o prijateljstvu, avanturi i učenju. U to vrijeme animacijska industrija je zaista bila srce kulture koja je svojom kreativnošću i inovativnošću ostavila trajan pečat na industriju i gledaoce. Medvjed Bojan. Izvor serije je Jugoslavija, a period emitovanja počeo je tokom 70-ih. Medvjed Bojan je crtani film koji prikazuje avanture ljubaznog medvjeda i njegovih prijatelja u šumi. Serija se fokusira na njihove avanture i načine na koje rješavaju izazove, istovremeno promovišući vrijednosti prijateljstva i međusobne pomoći. Djeca mogu učiti o prirodi i značaju zajednice kroz ove zanimljive i toplo ispričane priče. Inspektor Maska. Izvor serije je Jugoslavija, a period emitovanja počeo je tokom 70-ih i nastavio se u 80-im. Ova animirana serija prati inspektora Masku koji svojom inovativnošću i duhovitim rješenjima razrješava komplikovane slučajeve. Njegov pristup je pun humora i neočekivanih obrta, što čini seriju zabavnom za gledaoce svih uzrasta. Svaka epizoda donosi novu misteriju i predstavlja gledaocima važne lekcije o poštenju i upornosti. Maxi Cat. Izvor serije je Jugoslavija, a period emitovanja počeo je tokom 70-ih. Maxi Cat je serija o avanturama gradskog mačka koji svojim šarmom rješava probleme i suočava se sa svakodnevnim izazovima urbanog života. Zabavne i napete epizode istražuju teme kao što su prijateljstvo, razlike i prihvatanje drugih, čime se mladi gledaoci uče o socijalnoj interakciji i empatiji. Profesor Baltazar. Izvor serije je Jugoslavija, emitovanje je počelo 1967. godine. Period emitovanja je od 67. do 78. Profesor Baltazar, izumitelj iz živopisnog malog grada, bio je pravi mag čarobnih rješenja. Svaki se problem u njegovom šarenom svijetu rješavao jedinstvenim izumima koji su preplavljali ekrane radosti i optimizma. Njegove priče, obogaćene maštovitom animacijom, nisu samo zabavljale, već su podučavale djecu o vrijednosti kreativnog mišljenja i kako ono može unaprijediti cijelu zajednicu. Lik profesora Baltazara ostaje u srcima mnogih kao simbol dobrote i snalažljivosti. Sa svojom sposobnošću da podstiče radoznalost i maštovito rješavanje problema, serija je postala dragocjen dio jugoslovenske kulturne baštine i ostavila neizbrisiv trag na generacije mladih gledalaca. Animatori serije koristili su najsavremenije tehnike svog vremena, čime je profesor Baltazar postao simbol inovacija u svijetu animacije na Balkanu. Nogalo. Izvor serije je Jugoslavija, period emitovanja bio je tokom 1980-ih. Nogalo je popularna jugoslovenska animirana serija koja prati nestašnog dječaka po imenu Nogalo. Poznat je po svojim šaljivim nestašlucima i nezaustavljivoj želji za istraživanjem i avanturama. Kroz svaku epizodu Nogalo i njegovi prijatelji istražuju svijet oko sebe, uče iz sopstvenih grešaka i doživljavaju brojne zabavne dogodivštine. Serija je bila veoma popularna među mladima zbog svoje topline, humora i sposobnosti da uči djecu o značaju prijateljstva, odgovornosti i međusobnog poštovanja. Nakon što smo istražili živopisnu domaću animacijsku scenu u Jugoslaviji, nastavit ćemo sa proučavanjem stranih animacija, pri čemu dominiraju dijela iz Čehoslovačke. Čehoslovačka je tokom svog postojanja razvila snažnu i utjecajnu industriju animacije koja je svjetski poznata po svojoj kreativnosti i tehničkoj sofisticiranosti. Taj uspjeh ima korijene u bogatoj tradiciji vizualne umjetnosti i ilustracije koja animatorima pružala neiscrpni izvor inspiracije i znanja. Čehoslovački animatori bili su pioniri u korišćenju različitih animacijskih tehnika, uključujući lutkarsku animaciju i tradicionalnu ručnu animaciju, koje su dopunjavali inovativnim pristupima pri povedanju priča. Državna podrška umjetnosti i kulturni dodatno je podsticala razvoj animacijske industrije, što je omogućilo stvaranje svjetskih priznatih dijela
kao što su Krtica i Patimat. Osim toga, istražit ćemo i popularna djela iz istočne Njemačke i Španije, kao što je Patuljak. Krtica. Izvor serije je čehoslovačka, a emitovanje je počelo 1957. godine. Krtica je šarmantna animirana serija koja prati avanture radoznalog Krtka koji istražuje svijet oko sebe. Poznata je po svojoj jedinstvenoj, ali izuzetno privlačnoj animaciji koja s lakoćom prikazuje svakodnevne situacije. Kroz svoje avanture upoznaje nove prijatelje i uči o životu, pri čemu serija obrađuje teme kao što su prijateljstvo, rješavanje problema i otkrivanje novih stvari. Zbog svoje univerzalne privlačnosti i toplih priča, Krtica je osvojio srce djece širom svijeta. Pat i Mat. Izvor serije je čehoslovačka, a emitovanje je počelo 1976. godine. Pat i Mat su dva prijatelja koji se sa humorom i snalažljivošću upuštaju u kućne poslove koji gotovo uvijek rezultiraju komičnim katastrofama. Njihova nespretnost i neuspjesi su izvor zabave i poučnih trenutaka o upornosti i inovativnosti. Ova serija ne samo da nas je nasmijala svojim urnebesnim epizodama, već je postala sinonim za kreativno rješavanje problema, ostavljajući neizbrisiv pečat nostalgije na generaciju koje su odrasle uz njihove avanture. Pipi i Melkijad. Izvor serije je istočna Njemačka, a emitovanje je počelo 1970. godina. Serija prati avanture Pipija i Melkijada koji zajedno sa drugim životinjskim prijateljima istražuju šumu i uče o prirodi. Njihove avanture su pune humora i topline, što seriju čini omiljenom među mlađom publikom. Patuljak Smuk. Izvor serije je čehoslovačka, emitovanje je počelo 1976. godine. Patuljak Smuk je animirana serija koja donosi priče o malom patuljku koji živi u šumi i suočava se s različitim prirodnim i fantastičnim izazovima. Kroz svoje avanture, Patuljak Smuk uči djecu o poštovanju prirode, hrabrosti i značaju prijateljstva. Serija je poznata po svojoj fantastičnoj naraciji i čarobnoj atmosferi. David Gnom. Izvor serije je Španija, emitovanje je počelo 1985. godine. Patuljci David Gnom je čarobna animirana serija o ljubaznom patuljku koji je doktor i živi u šumi gdje brine o životinjama i biljkama. Svaka epizoda prikazuje njegove svakodnevne avanture i izazove o očuvanju prirodnog svijeta. Serija je obrazovnog karaktera i namijenjena edukaciji djece o značaju ekologije i zaštite okoline. Priče su pune mudrosti i praktičnih lekcija koje uče djecu o važnosti očuvanja prirode i kao svaki pojedinac može doprinijeti zdravijem planetu. Viki Viking. Izvor serije je istočna Njemačka, emitovanje je počelo 1974. godine. Mladi Viking Viki koristi svoju snalažljivost da rješava probleme i pomaže svom selu. Serija naglašava upotrebu uma i znanja umjesto sile, čime Viki postaje junak svoje ere. Njegove avanture su pune napetosti, humora i pouka o vrijednosti pameti i snalažljivosti. Ko se ne sjeća neustrašive vikinške bojevnice čija je hrabrost i inteligencija postala legendarna? Viki nije samo običan mladić. On je simbol hrabrosti i mudrosti, heroj koji koristi maštovitost i pamet umjesto brute sile, čineći svaku njegovu epizodu poučnom i zabavnom za djecu širom svijeta. Pčelica Maja. Izvor serije je istočna Njemačka, emitovanje je počelo 1975. godine. Pčelica Maja je animirana serija koja prikazuje avanture radoznale pčele Maje i njenog najboljeg prijatelja Vilija. Maja je nezavisna i uvijek željna novih otkrića. Kroz seriju poznajemo različite likove od drugih pčela u košnici do različitih insekata i životinja s kojima se Maja susreće na svojim putovanjima. Serija je puna zabave, prijateljstva i poučnih trenutaka koji mladi gledaoci uče u biologiji, ekologiji i značaju zajednice. Serija je poznata po svojim živopisnim bojama, dinamičnim pričama i privlačnim likovima koji privlače dječju maštu i podstiču ljubav prema prirodi. Za kraj, ko se ne sjeća slavnog junaka koji je uvijek imao kod sebe konzervu špinata? Popeye. Izvor Sjedinjene Američke Države počeo je 1930-ih, popularnost je dostigao i u narednim decenijama.
Popeye, mornar sa izuzetnom snagom koju dobija od špinata, junak je mnogih avantura u kojima često spašava svoju ljubav Olive Oil od raznih nevolja i protivnika poput Bluta. Crtani film je poznat po svom humoru, neobičnim zapletima i iznenadnim obrtima gdje Popeye svojom snagom i snalažljivošću stalno dokazuje da je dobrota uvijek nagrađena. Popeye nije samo zabavljao generacije, već je i podsticao djecu na zdravu ishranu svojom ljubavlju prema špinatu. Hvala što ste gledali ovaj video o raznolikim i uzbudljivim animacijama iz Jugoslavije i drugih dijelova svijeta. Nadamo se da ste uživali sjećajući se ovih divnih crtanih filmova koji su obilježili mnoga djetinjstva. Ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal za više zanimljivih sadržaja i ostavite komentar sa vašim omiljenim crtanim filmom iz djetinjstva. Podijelite video sa prijateljima i porodicom da zajedno živite te lijepe uspomene. Još crtanih filmova stiže uskoro, pa nam možete u komentarima reći koje biste voljeli da vidite u narednim videomaterijalima. Za više sličnih priča kliknite na zvono da biste bili obaviješteni o novim video snimcima. Hvala na gledanju i do sljedećeg puta!